Kei te whakatena te kaunihera ārohe o te waiariki I ngā rōpū o te hapori kia tono pūtea I te tahua whakamaumahara kia Hardware Virco kia nei he pūtea mā tā puna akoranga a Hardware Virco. E 5 mano tāra te rahi o te pūtea e wā te atu nei hei tono mā ngā kura kaupapa, kohanga reo me ngā kura reorua, mo tētahi kaupapa tai ao e hiahia ana rātou ki te whakahaere. Rua te mano tāra te rahi o te pūtea, kua whakaritea, hei tono mā ngā rōpū e hiahia ana ki te whakahaere kaupapa tiaki tai ao, kaupapa whakapaipai tai ao rānei. He pūtea ki te whakawātea mai a te kaunihera ārohe o toi te huatahi, ki ngā kura kaupapa Māori, ngā kohana, ngā bilingual kura, ki te awhina, ki te hāpai, te tai ao. Hei tā te kaunihera, pū ratarata ana te kitea kei te ngākau nui tonu te iwi ki ngā mahi I mahia e Hardware Virco, I mua I tōna ko hurutanga I whakatāne. Ko te tahua nei te tino tohu o tērā ngākau nui.